Tiranga sikhar aming chu engpo lo ni se achung om chu ainang vek Gutkha ane kuvara le vai hlo ba ka bol hlo chi rang polin anzuar chuak thina India ram mai ni lo Asia Africa le America te thlengin he vai hlo hi a inzar phar towa ram changkang lo wapianga kholaya atui an chak na sa zual tale ngal taksata na thra a nat na rik athat thei ti hi asiam tu company ten an soi moi dan ania mase siam na bol hlo an man rim rima hian cancer nat na thlen thei carcinogens anti aoma soi moi na hian a hlo om na atinep chuang lo chuti chungchuan kan ei tho sia eizui tla kan em ti chu he video zo a hian ngai dan kan siam to mai don nia kuvara ro tola tangin trantaila Myanmar tangin Manipur le Mizorama kuvara aron luta India ram mun zau zo ka phur chuale thrinani heng kuvara aron lut te hi athat dan ai nang lo hle thren khat chu eyatan sitom lem lo te anila in atam ber chu acheto eyatan engtizong ma a tlak to lo tur le pai mai tur niom tak te ania ma se chung po chu aman atlom chuang lo ahlu em ringot tho mai mani loka ku vachia an phum tak te po hai chuale nia soyane kuvara chia hi Gutkha le adang siamna tan an mangna sa hle kuwa kanei thinang bokin chinai antela mombati siamna ta na an man thin paraffin wax te kate chu le bol hlo dang te nen chumin an phorowa atirim tuina te an pole nuwa an funa zor chua thin ania hei hi chu zia tak alani ringot mayane Gutkha hi miring hrisel na tan athalovetiin India rama state rang te chuan an khaplo vek poin chia sang tak an la a dora langsar taka zor chua te khapanom bok Tamil Nadu a phei chuan Gutkha zor khapna ka ra hian in tham na te aoma CBI in an health minister thlengin an chui nge ani kha khapani ta ka chuan black market aron chuak ngal thuaya a quality that lo apoimo to lo angol veilak lo te mamo a phuruk theidon chuan chu atok mai Pakistana Gutkha hi an khapa mase liaria mitam tak chuan eizon na tan an mangzui zel kuvara po acheber chi chu bol hlo then khat tenen an chuma rui hlo ngai thei opium antel boka chu an zuar chuak thin achang chuan miring hrisel na in ator thei ber turin an siam thina ran tal na hmuna tangin ran thisen an lakhoma kuvara chum na tuiatan an hmang thina arong atimoin atui atisakhat dewa thatakani ante heba ka hian athen chuan le dar thalang te an chunoya antel thrin boka hei phei hi chu a hlau om zual Pakistana chau anilawa India rama po hetiang hi athleng tho Gutkha siam tu te hian miring hrisel na lam chu an ngai poimo anilem lova mase company inda sang deuh china chuan kuvara thra ti borvel te an hmangve tal maseru ka sum dona ta na hmang te chuan a hlok na tur ringot an ngai tua to wangin a quality an poisa te chiam lo he vai lo product chi khat siamna tan hian miring thlichia te an hmang hial thina kuvara aya tumra an hmanga miring thlichia atenom theyang bera kuvara rim anam theina turin thlakhat aya tamte anchia chumi hmang chuan Gutkha chu an siam ta a rui hlo dang tel atanga dar thalang tel te thlengin an ching ve nge a aphuta hian liking vun rod dip te an man ba ka ati sen na tan kate chuaya thil dang man chang te an nei thrin bokane heng Gutkha suak hi an khapna hmuna chau an siam lova a market athatna hmuna chuan siam tok anom mai zela Uttar Pradesh le Madhya Pradesh vela ahluar zual Gutkha suak an siam te hian khoi chin nge athlen ti chu hriat thei ani lo thung
asuak siam na kalpui tu te hian mi chewenga na tho tur nei lo te an ruaya an ni tan na thatak kane wangin dan kal nima se an soi chuak du ngai lo thu nei tu te chuan heng Gutkha siam na hmun te hi an dap thina man tok chuam ma se an khor chuak tak tak thei lo wane a buai thak lai chu tuihnai lo le zuala Gutkha an siam chop a siam na ngai tua ni deuh ngul na tur chi hi a hrangin an peklem lova company lar to sa te kut chua kangin an lantir ve mai zel a fu na hi company lar to sa te kut chuak ang theyang ber turin an siam chop tira dor kai te hnena mantlom zo ka an pek lo vek le asua ka nia wangin dor kai te chu poisa an pek bel thina India ram mun rang ranga an the dar zui ta ne sikhar hmuam te ang kan ti hian tum kaura ekin tuya chia rep to kan lo hmuam veng veng lowang ti po soi thei animi alo tina ni chu asua kan siam te hi an khapna an the thang na sa zuala chiol tuma Gutkha aru ka siam phei chu mun tina man tur anoma mi pakhata tangin cheng vai bel chetel man asiam na bol hlote an man sak thina ne alem siam chop raw rawa phei khokle ei tur thlengin alem an siam chop nen ai nang velova arim ai nan chia lo poin avai hlo aru thata thial zonga asen ve ngoi theile afun na amoi chuan atok ani deuh maya a quality khan poimo na anei te chiam lo asiam dan ol samle asen so hau tak lo tur chia an ngai tua mi ring thrisel na ngei lo theyang ber tur ani yem ti lam kha an ngai tua vak ngai to lo alandan ai nang vek to a trul lem lo bokane asiam tu hlun tak tak te siam po asitom to lain aru ka siam ngat phei hi chu tuihnai lo tak an ringot mayane pangai taka an siam dan thrim ma hian tur chi khat tani to kan sarnat na thlen thei chi rang rang apai tam hle vai hlo arong le ati rim tuina te hi a hlau om zual niin mithiam te chuan an soi Manchester of the East anti maitrin Uttar Pradesh Kanpur khuwa khu cancer khopui an ringot to kale chokong cancer an pungna sa hlea atam jok chu Gutkha ei thrin te ne kumsang ni le som pariata damlo anen kol pakhat phei chuan Gutkha hi ni tin ka eya min pek let chu natna ti dam theilo zong ane kathi don ti ka chianga he vai hlo hian kan chung kwa min ti cheta vek mai ane tina soi Gutkha hi zun nei ani ve mi awangin ei lo tur ti borvel chu vai hlo do tu lam chana handa ta dewila asiam dan manga hian dar thalang noite mi ring thli te nom tak tak te laiking vun le tuihnai lo rang rang te atel the wangin chung chu kan lo ei tel hlawange kan ti thu mai ania kala ei zel do ne kan ti ni poin ei le do na henga siam dan te nom tak tak te hi ngai tua chu oi mi lo kan ti aneng chu